Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayırlı kez. Biz mana tağın ifirga sıktık. Tahir ağay. Hez mana hüle butik edeli. Hez nisi gitip din, İslam dinin kabul ettirge buldunuz. Nisi gitip hez İslamga kayıttınız. Şunu hüle butik bizge. Ve alaikum esselam rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşler, tuğanlar, millettaşlar, dur rahmet, bik mühim hırav. Elhamdülillah. Barsa maktada Allah-u Teala'ga. Biz Allah-u Teala'nı maktayız. Allah-u Teala'nın özümüzün günahlarımızın yarlıqavын hırayız. Özümüzün nasarlıqlarımızdan, gamellerimizin yamanlığına uğa hıynabız. Şahitlik edip eytem. Allah-u Teala'nın başka layıklı tabınırlık birinde de ilah yok. Allah-u Teala özüne bütün dünya menen idare etip tura. Şahitlik edip eytem. Bizden yaratkan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu hem ilsehi. Dur rahmet şu hıravığızga inşallah hile bütem. Belki kim gelir faydalı bular, kim gelir fahim bular. Nisik ki kayıttığız degende uzak yıllar boyuna mine Allah-u Teala'ga kaytırga tura geldi. Her şunun turahında kıskasa hilep ütirgeyini. Biz bitinde bizden buğun şunday nega tura geldi. Ateizm buldu bitinde biz üskende balasak bizden ateizm bizde öğrettiler Allah-u Teala yok. Allah-u Teala yok deb öğrettiler. Okugandalar, mektepteler bizde okudusalar Allah-u Teala yok deb öğrettiler bitinde Allah-u Teala turahında bir söz qozgalha anda bizde müyüşke bastara turgaydılar bitinde. Şulay buluğa qaramasdan bizden gayleler şu dinimizde haqlab alıp qalısı, dinimizde taratırsa bizden öleseyimiz buldu. Bizden bitinde ata saylarımız bütün terbiye şu bizden öleseylerden bizge buldu bitinde ata saylarımız işte buldular. Şu bizden öleseyimiz bik bilimli buldu. Bana hazır güneyinde iskaya alam. Hazır iskaya alıp turam indi. Ol bizge şu garapsa uqida bile turgayны, yazala bile turgayны. Kislerin bizde balalarda ergehine yiyip oturtala. Bizge şu garapsa uqida bizge təsirin hüle turgayны. Peygamberlerden tarixin Yusuf, İbrahim, Nuh, Yunus aleyhisselamlar turahında bizge tarixlar hüle turgayны. Biz onu ol vaxtda balasaqda biz onu akiyet etip kabul etetirgayны indi. Şulay etip indi bizden şu balasaq yalap ötdi indi. Şu bizge balalarga kızık buldu indi. Öleseyim urazahın tatatirgayны bitinde. Bizde ana kızıkhanıp indi. Kızıkhanıp öleseyim menen şu kömekleşip urazanı tuturga yardım etetirgayны. Kimdir 1 saat, kimdir yarım saat. Şu an bitinde öleseyim menen birge taң menen turup sahar bolgan bitinde taң menen turup seylerin birge işetirgayны. Şulay etip bizden yaylap bizden şu turmuş üte bara bitinde biz yaylap güse barabız. Şu hikâyenisi yıllarda
Bizim lәсәйбез Аллаһ Тәгаләнең хузурына күсте. Biz ләсәймә аның менә ошо дугалары безгә килеп иткәндер дип уйлыйм инде. Аллаһ Тәгалә аны уны Яннат әһелдәрен итсен, Фирдәвес бакчаларында насип итсен дип без дугалар кылабыз. Шулай итеп менә безнең шулай итеп тормышыбызда шулай итеп ни үтте инде. Шуның без үсә бара, без бит инде укырга кердек, ни шуның бит инде анда комсомол, ни шулай итеп безнең яшь вакыт үтә барды, без бит инде дин турасында оныттык, яйлап ошо хәзер әйтәбез бит инде теге әле укырга керергә кирәк, укырга керһәң укуды тамамларга кирәк, укырга тамамлагач кәләш алырга кирәк, кәләш алгач балалар дип теге дингә, намазга вакыт тапманык. Кызганычка каршы шулай итеп безнең тормышыбыз уза барды. Минең тормышым мине шулай итеп уза барды. Шулай итеп ошо менә 90-нчы елларда минең олы уртанчы агайым Рәфис дин кабул итте. Без аны ошо безнең гаиләнән ул беренчеләрдән булып дин кабул итте. Шуның безгә шул дәгъват безгә бит инде шулай итеп безгә дәгъват эшләй торган инде менә шу хәзер безнең агайыбыз ул нескә күңелле инде ул шу хәзер менә елап безне дингә сакыра торган Аллаһ Тәгаләнең хак сүзләренә сакыра торган. Без аны аңламанык. Ул безгә күргән һайын, килгән һайын безгә ошо китапларын тотып безгә һәр вакыт бирә торган. Шулай итеп ошо минең тормышымда Аллаһ Тәгалә ошо иң беренче өләсәйем дип берде. Шуның ошо агайымды